Kourtney birthday inkar khip na nuaya dangdai tak mayalomani Khloe Kardashian chuan Naute dang siam le nan a ex twist na chi hawh adu thu asoi ole chanchin kan soizaw ma in khonga yin he channel hi alative lautan subscribe le like button kha minlo me sakle phot ula next video a kanin mule pho theinan notification bell po kha inlo metel bokton nia nimin kha Kardashian family tan chuan big day ani a an unaw zinga upaber Kourtney Kardashian pian cham voi somli pakhat na ani kumdang anglaw tak mayin birthday lomna dangdai tak mai an man ve angaya in kharkip lai le coronavirus wanga buaina na sa takkara hian hemi te chung ko ro puile sumnga tak mai te tan po engtin hanlom wak ngai na a tame ulo ama ero chu a unaw nu candle chuan a birthday pual hian ruaman na chatak mai alo nei kiaw mai le nimin Saturday khan Kendall Jenner chuan maron shuayin ama le a unaw dangte kar som panga vel zet nen chuan Kourtney chen na lampanin anon khalphei ta sup maya kar chunga tang chuan birthday hla ti an play ri chu a an kar hon te chu an med ri chu bok chuti rual chuan balloon chi sang nal tak te chu an chu sup mai boka aro puidang dai khop mai ti chuan Kourtney chu afanu patni tenen ina tangaron chuakin makti le hlim taksi in achung khatlai na ten anron wish na chu alowa chhon let ve ani kumina chuan Kourtney tan hian birthday lomna ro pui tak khan bo sei thei po ani lawa nima sila hetia achung ten anlum sakdana hian alom tak zeta ahlim omnang dai tak zetani anaw Khloe chuan aro pui tak zetani Kourtney birthday lom kha kanzawa in nuam kan ti tak zetani ti ina soi Kendall chuan a IG story a unaw te na an thalak hi post sin happy birthday ka unaw nulian te ti in caption na da a Kourtney hi an upaber ni ma sila an unaw zinga te berani awangin hetiang hiam fiam thu in akap ve pa deuh bokani nikum lama Kourtney birthday an lom dan nen chuan adang lam na sakhop maya nikum kha chuan ro puirap thak tak mai nan lom kha ania zai thiam lar lutuk mai romantic nge mai khan birthday girl tan happy birthday la an saksaka sia chuan alo zom ve boka an hlim thom chu awa hanring em kamizang khan party kha kim le Paris Hilton te po khan nom ti takin an lapang dun kha ania Kylie po anu nen an lam dun na sa hlebok tin inturla chu achangkang ber chi lira omang ti chu irin sa vek kha soitam lawang a birthday cake mol mai kha alem hilo en le lokte dangdai tak ani ti bak chu lo comment ve vak lo mai ti ang report pakhatina tarlan dan phei chuan nikum lama a birthday lom na a khan a ex te zongjong somin an lo tel ve hlomani ome ma se zongjong hi chu a an local du vekin karing che lo dewa a chena zar chu an local nge ani ti ero chu an thalak po sa chang hian a sha theiani Kardashian family soita ka chuan mani loka Forbes in Khowela mi house list an tar chwa zinga khan Kylie Jenner aron lang le ani kha Kylie hi Kardashian sum ko zinga house ber ani mai lawa Khowela mi house te zinga minglang phangat ani ti na ni chu avoid ni nan billionaire no pangber ni na din hun aron haule ta a Forbes chuan Khowela mi house billionaire stepping atar chwa zinga Kylie Jenner kumsom ni pani mi chu billionaire no pangber ni in self-made billionaire anti te zinga mi ani a house sakna hi $1 billion ani a Kylie hi Khowela house ber te Jeff Bezos le Bill Gates tenen lisa hian an hawa anni tluksa ta house chu ni phachia lo ma se a then chin hi ani angkumatan chuan sang takani a Khovel mi house sang ni te zinga melung poimo tak phun tu ani veteran mai ani billionaire lisa Kylie alan masak ber na chu March sang ni som pakwa kha ani a kan sia cheu angin Forbes cover atan man ani nge a tin ama thorim na ngai mai manga billionaire ani thu hi chiang takatarlan ani bok kumina po hian Forbes chuan achung te changin puina tam tak chu adong ma se engma aro chun lawa ama ngein a thok chuak ani ti in Kylie chungchang hi chuang takin an tar langani heti live vek hian keeping up with the Kardashians episode chuak thara chuan Khloe Kardashian chuan a ex Tristan Thompson nen an fa pani na tur nei le adu thu alo soi le ta an soidan takin Tristan na chi hi Naute dang siam le nan ho adu ani anti hemi te patni hian an fanu True Thompson kumni na hi karkal ta mai khan an lo lom to a tuna adang siam chungchang an soile hi an patni in karbo rock song ngai to phei chuan makti a lo viau maya nikum loka Khloe le Tristan te hi in chenin khati laya Kylie chen chatak mai Jordan Woods nen khan Tristan kha chanchin lian tham tak an nei ani kha hemi te chung kwa hi chu an mak ve shim shima ama ero chu
media personality an ni ti hi sheruve karila an family series Keeping Up with the Kardashians wor lana tu chikhat te po ani mai thei tin an lo back together le du shim te po ani thei thau boka Khloe hian fiam thu ti tak dewin a soibok ni in tar lan ani a enga po chu ni se Keeping Up with the Kardashians episode nu nung bera alandan hi chuan unfinished business an lanai ti hi chu alang nge ya episode tharlam tenga event le zelila enge mo chu kan le chawele zel tura ngai photang ole khati jong khatun chu matana kan news Lawrkhawm te chu lo ni le phot mai sela dam takin kanin mule thoi don ya